before sikeze orange mkhulu awusiqali lesimnyama lesi sinyama mkhulu vele esokuthakatha lesi esimnyama hayi sokuthakatha lesi asithakathi phela mkhulu usho kanje mkhulu cha asithakathi phela ukuthi manje umbala omnyama uvesana ubone ukuthi umbala omnyama athi ngidumkhuba kuphela la asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amafasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokhobe wethu asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yezinto wewo sakhuleka kunina abakhulu ayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sazimbiza ngonduna kanjaba ayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashubeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe makuthi umusha kule channel ngicela wenze ubulungiswa ushaya ibutton leli bovu elibhaliwe ukuthi subscribe wenzele ukuthi yonke umfanekiso eqoshiwe siyifakayo ukwazi ukuthi uyithola uzokhumbula ukuthi impunga yesintu TV i-channel la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo maningi ke namanye ama-channel ongakwazi ukuthi uwabuke kodwa impunga yesintu sikhuluma bafowethu izinto ezithinta isintu sikuphathela abantu abanohlonze yingakho ke namuhla ngingahambi ngedwa ngihamba nomkhulu umkhulu Uphewa asikubingelele ku-channel ethu enkulu impunga yesintu TV ngibingelele kakhulu ababukeli bempunga yesintu ngiphinde ngibingelele nakuwe mkhulu kuyintokozo namhlanje ukuthi ngibe kulolu hlelo lakho singaqali ukuthi sibe sohlelweni olunjengalolu lapho sizochaza mhlawumbe sizobheka ezinye izihloko sizobheka ezinye izimo ezithinta impilo yethu njengomuntu ompisholo siphinde futhi kulolu hlelo empunga yesintu mhlawumbe sithande futhi ukuba ke ngokwemvumo yakho sisabingelela nje siphinde sicele kusona isizwe sikaZulu sonkana nakubona bonke abantu base South Africa neAfrica yonkana nje ukuba ke sithathe lethuba khulu kwesikhuze isihlava esihlasele kakhulu abantu besilisa lapho sibathula khona bebulala khona abantu besifazana umntwana omncane atholakale ezogenca ugogo alale ugogo maqede bese yambulala lapho insizwa seyihlulwa khona ukuyibamba kwezinye izimo asithi nje ensizweni ngabe ubuthwanga kodwa siyacela ukuthi unembeza kubantu besilisa nakubantu besifazane awusibuyele thina sonke noma bethiwa isiphi isimo esikwenze wahlokolozeka uzothatha lesinqumo esinjengaleso ubulala umuntu wesifazane noma bethiwa isiphi isimo wona umuntu wesifazane osenzile uthi uyazama ukumchukuluza kanti leyo yompi izokuhlula ngoba asifuni sithi khona oright khona wrong kodwa okubi kakhulu yilapho esishula khona sesincwaba umuntu okuthi ubule umuntu wesilisa obefanele ngabe yena uyamvikela mkhulu sithi lokho ngaphambi siqale siqhubele inkulumo zethu ngithi sithi shwele bandla kulabo ehlelo sehle njengaleso naba sabacabanga ngawo lokho sithi ayobe phansi ikhali ayibamba umthetho amnandi amazwi mkhulu amakhulu amazwi ngoba uzokhumbula ngempela ukuthi iningi labantu lilahlekelwe unembeza ikakhulukazi abantu besilisa babantu ekufuna baba bavikele kubantu besifazane kodwa manje uyathola ukuthi abantu besilisa yibona abagcina sebehlukumeza abantu besifazane bakhohle ukuthi bona babavikeli babantu besifazane yingakho ke lo mlayezo lona ubalekile kakhulu mkhulu sibonge kakhulu ukuchiza komkhulu ngakaba sikingene njengaleyo mina ngambona uyangihlokoloza bathi ngiyavika bathi uyangihlokoloza lento ifuna umuntu okwazi ukuyikhuza nokwazi ukubona into mase wenza into wrong ngiyacabanga namhlanje kwethiwa ngavumela inhliziyo ngabe mhlawumbe ngabe ngisekhindini ngabe kunesidumbu esingekho emhlabeni ngenxa yami kodwa ke kungakho ngithi umuntu wesilisa ngempela
mhlawumbe mkhulu lento isection abantu abasekho abantu ababutsha abafana kuthiwa kuzobuthwa insizwa kunjalo umfana sevela ekhulele ekhaya indlela uyifunda endleleni ukuhamba afunde zonke izinto ezimbi namantombazana namatshitshi ethu nawo akekho umuntu umfundisa inhlonipho ukuthi umuntu wesilisa uyatshotshelwa angisho sifuna ukutshotshelwa kodwa kunezimo lapho uthola khona ukuthi lento ayifuni ukubalansa kahle ngoba asinabo abantu abakwaziyo ukusidodisa nabantu besilisa nabo laba bamantombazana abanabo izalukwazi ekwaziyo ukubanikeza indlela ukuthi uhanjwa kanjani uma usulezinga leli fanele ukhulume kanjani usiphatha kanjani umuntu wesifazane kanjani bathi besilisa nathi asinayo indlela yokuthi uma bese sikhula fanele siphathe kanjani uma ufike ezingeni uthola umuntu wesifazane wathola ukuthi naye uhlekisana naye fanele umphathe kanjani ukuze azizwe evikelekile ngaphansi kwekhwapha lakho Ngiyabonga mkhulu ukuthi sigcine sesikhuluma ngezinye izinto kodwa ngithi nje yobe uma bosuzwa inhliziyo yakhe igayibozi hayi ayibamba umthetho kunjalo indoda ake yona ke kusuke kufanele ukuthi ivele ihambe imshiye lo wesifazane kunjalo izothi mayibuya ibuyisa ibhodlile naye sebhodlile amen kodwa ke la sikhona ke mbukelo impunga yesintu TV sizokhuluma la ngento ebalekile kakhulu sizokhuluma la ngezibani abantu abaningi uyahamba umuntu athola ukuthi kufanele enze izibani abantu abaningi ke la ke ezibanini kuyenzeka umuntu uthola ukuthi mhlambe uzohamba aye endawana thizeni uma efika endawana thizeni kuthi ukuhamba uye kophahla uma uya kophahla ubusuyalelwa izibani kufanele ukuthi uphahle ngazo ningi kimbuza abantu abayibuza ukuthi kungabe impunga yesintu izibani lo mbuzo ngizobhekisa kuwena mkhulu amen okuthi kungabe izibani ziya ngokuthi esigodlweni sakaphewa noma esigodlweni sakafuze emphelandaba uma umuntu enikezwe isibani esiphuze lesi esiphuze yebo ngizodla esiyelo okuthi uma efika ekhaya nalesibani lesi esiyelo kungabe mhlambe indlela esizofika sisebenze ngayo sizosebenza ngendlela efanayo yini nakuba esinikezwe kaphewa noma esinikezwe emphelandaba noma esinikezwe noma ngabe isiphi isigodlo kungabe imbala yezibani isho into eyodwa yini noma ihluka mhlambe ngokwezigodlo nangu umbuzo nje kakhulu engifisa ukuthi mhlambe ababukeli sike siyichaze lento ukuthi uma usebenzisa izibani kungabe mhlambe ziya ngokwezigodlo ngoba omunye uzothi mina ngahamba ngaya esigodlweni sakaphewa nganikezwa isibane esiyelo kwathiwa isibane esiyelo simela abantu abadala yebo njalo kodwa uma ngifika emphelandaba nganikezwa isibane esiyelo kwathiwa lesibane esiyelo simele ikhehla ngenza isibonelo ngizwa kahle mkhulu ngenza isibonelo ilapho ke lamkhulu ngifuna ukuthi ke siyibheke khona okuthi ke lezibani lezi kungabe mhlawumbe ziya ngokwezigodlo noma incazelo zazo ziyefana cha isibandi sesiyelo mkhulu osiphakamisile umavula kuvaliwe lo bathi abanye ikhanda leyidalwa lapho hlanganisa khona idalwa zasekhaya komama noma ithonga la kobaba lapho usuku uzophahla khona lizokulekelela lapho usukunenkinga khona wena kungakho kuthiwa umavula kuvaliwe bathi ithonga ikhanda leyidalwa mhlambe like lingakhethi ukuthi iziphi izidalwa noma libuka kakhulu kwizidalwa ezisondele kuwena cha mkhulu lihlanganisa idalwa zasekhaya komama nasekhaya kobaba omunye umuntu uzothi mina mhlambe nginombango kufanele ngiphahle ngale khandlela njengoba likhandlela elizihlanganisayo lezidalwa zakobaba nezidalwa zakithi komalume angithi umuntu uma beezalwa usuke engazalwa umfazi yedwa kunjalo kodwa kunendoda elale naye kunjalo ukuze kube khona indoda sitshala lembewu etshalayo lembewu yasiyakhula yaba isithombo lesithombo sakhula ozafika isikhathi lapho
sivuneke bekuvuneka umuntu usuke sephumela ngaphandle kubona kathi inhloboni yomuntu ngabe insizwa noma ngabe kuthiwa intombi lesithombe ekhuleni kwaso siyakhula sikhule bese kufika isikhathi lapho kuthiwa khona umuntu usenenkinga umese yakulabo okuthiwa hamba uyohlanyeni noma uhambe ababhula imhlola noma esanusini noma kuthiwa hamba kulaba amanga kunjalo kuvama ukusetshenziswa kakhulu mufika khona bese kuthiwa uyabangwa idalwa zasekhaya komama menibangwa ke ngeke izidalwa zasekhaya komama zibange zodwa uma sozingibanga obvious ukuthi zingibanga nabasekuphi nabakithi kwenzeka ukuthi ngihamba ngiyobanga idalwa kuthiwa ziyangibanga sibana nabasekuphi nabasekhaya komama so yilapho sithula khona ngoba ikhandle limele idalwa leli sekuthiwa thola ikhandle leliyelo ukuze uphahle ucele kulo usho lokho kanye lo mthandazo kanye lezo sangoma kade usuye kusona lokho ngiyathi khuluma ngaso ufike ucele kulo lekhandlela bese uyalayitha ngethemba lokuthi lokho ukhuluma wathi ukusho kuzokwenzeka njengoba kunjalo uma ngabe indaba yakho ufuna ukuyilandela kahle noma ilandele kahle lo kade kulandisa indaba yakho wasufika ubikela abantu abadala ekhaya noma abo umama wakho nobaba kade ekhona ugogo wakho noma umalume wakho bese yabuja hayi unganatha de njengoba kuthiwa igula ifa nje inje ingoba kunje kanje kuthiwa angithole likhandlela ukuthi nelukuthi kodwa leli umavula kuvaliwe leli ikhandlela lihlathi idalwa sekhaya komama nidalwa sasini ithonga lasekhaya kobaba okusho ukuthi ngamafuphi lekhandlela leli eliphuzi kuzona zonke izigodlo uma umuntu elithola lo sebenza umsebenzi ofanayo ngoba dependa nanenhlanhla zakho linazo inhlanhla zakho leli ezisuke ethongweni lasekhaya kobaba nasekhaya komama okusho ukuthi ikhandlela eliphuzi ikhandlela elibhekela isimo sabantu abadala libaluleke ngendlela exaka usathane leli khandlela ngoba noma kuthiwa wenzani alisali ikhandlela leli uyazi mkhulu ukuthi lencazelo le oyibekayo ingitshela mina ukuthi okusho ukuthi izibani zonke zinencazelo eyodwa kodwa kuhluka ukwenza ngoba nje mkhulu angifuni ukuthi umbukelo wempunga yesintu TV adideke yabuzwa ngoba mhlambe ngenze ukuthi khona la aya khona njengangenza isibonelo ukuthi wathi umefika kwaphewa kwathiwa simela abantu abadala wathi efika kodwa imphela ndaba kofuzi ofuzi mhlambe nabamtshela ukuthi hayi simele ikhehla webizwa kahle kodwa indlela oyichaza ngayo bonke vela abantu iningi labantu uma likhuluma ngesibani esiyelo bayazi ukuthi isibani esibhekela abantu abadala yingakho ngithi okusho ukuthi kungenzeka ukuthi impela izibani kodwa ke phela ngesizathu sokuthi nezigodla zifana mhlambe ngagcina sekuhluka lapho kunjalo mkhulu sizoyibeka kanjalo ukuthi mhlambe ngokwezigodlo kungagcina sekuhluka ngoba ngempela mhlawumbe ungathi ufike emphelandaba sifike sikutshele okunye ngalesibanga ngoba umuntu nomuntu vele osebenzayo ikakhulukazi osebenza into efana nazo izibanga ukhuluma ithongo kuyena ngoba umsebenzi asuke wenza umsebenzi wethongo kunjalo mkhulu asiphinde sihlabele phambili ke mkhulu ngizoke ngizwe nasi isibani esiblue ublue lona ngiyafisa nawo ukuthi suchaza ukuthi owani ngoba khona umunye mhlawumbe ozositshela ukuthi ublue ikhandlela elimele uhlangothi labo kababa ngizwa kahle baba uyabona kodwa manje kufanele ukuthi masibanikeze incazelo ababukeli bempunga yesintu sibanikeze incazelo ezowakha umqondo kubona babone ukuthi ngempela lesibani lesimanje sisebenzisa sisebenza umsebenzi onje kunjalo nangu ublue mkhulu ublue isibani lesi asingatshe ikhandlela isibani lesi uma kunomuntu ohlushwa ichunywa okanye ohlushwa isithunywa sizizokhuphula isithunywa somuntu kuba sisebenze abanye bathi bakhuphula amandla abanye bathi bakhuphula ichunywa abanye kodwa lona lekhandlela achaza into eziningi nje leli elesithunywa isithunywa nje phela asidideki leli khandlela futhi abadideki abantu abaningi ngoba uzothi umuntu athenga ijazi eliblue mhlawumbe afaka isiphike esimhlophe
yeah mthofaka isiphike esinjani lesinjani kodwa lona elethuna okusho ukuthi uma umuntu enesithunywa kusuke kubalekile ukuthi lekhandlela akalisali ikhandlela into zakhe azenzayo njalo ubeka phansi ikhandlela elibeka phansi nje alingahambi lodwa isithunywa suke sihamba nedalwa kunjalo zasekhaya komama nezasekhaya kobaba la bashadile abantu noma kuthiwa bahlanganiswanga ngokweinanzi nani bashadiswa nani kodwa bona bashadiswa emaphakadeni ngoba bakwazi ukwakha umuntu asali fanele hamba abashadi la wabili bobabili bashada okusho ukuthi manje esiphuzi esabantu abadala lesi esezithuni kukhona ke mkhulu isibani la mina bengifisa nje ukuthi siqale ngaso isibani esimhlophe ngoba yabona into mayimhlophe isuka inhle kakhulu mkhulu kunjalo isuka inhle kakhulu khona umuntu othola ukuthi uyasebenzisa isibani esimhlophe kodwa manje akazi ukuthi usisebenziselani lesibani esimhlophe omunye uthi mhlambe ingoba mina ngazalwa ngembethe phela aziningi incazelo omkhulu ingakho ngifisa ukuthi yonke into esoyikhuluma ikwazi ukuthi iwenze umqondo kubantu ukuze nabo bezothi uma benza into umuntu aqonde ukuthi lento ayenzayo isho ukuthini nasi isibane esimhlophe sisebenzani isibane esimhlophe sinamuphi wona umsebenzi lesibane esimhlophe isibane esimhlophe mkhulu sibaleke nje wakuthiwa simhlophe nje athi umuntu into zami zimhlophe shuthi kuvume ichonga lami lisebenza kakhulu isibane esimhlophe kwamkhulu zakhe isibane sakho ngathi sikhubazekile kakhulu lesibane esimkhulu sisiza kakhulu uma uphahla uzokhuma nedalwa zakho sinamandla ekuhlanganiseni idalwa njengoba ushithi ikhandlela leya isibane lesi esiyelo esiphuzu sinomsebenzi waso ukuhlanza idalwa sekhaya komama khaba nalo leli sekutheni lingikhanyisele liyakhanyisa kuvuleke inhlanhla zami lingikhanyisela ngeke kwechonga lami lenza izinto eziningi isibane esimhlophe nenkulumo oyidlulisayo kulona ithongo leli kuba icace kufanele ukuthi icace ibe mhlophe ithi qwa futhi lesibane lesi kuyenzeka ukuthi la wonke amakhandlela lawa sesiwabalile wena base sibalile church awuyidingi zonke udinga izibane ezimhlophe zonke kukhanyisela izinto zakho lesibani sivula yonke into yami evalekile siyenza umsebenzi omningi ongihlanganisela sigeza mina kahle kuba indaba yami ngikhulumayo mayikhanya inkulumo yami icace ithe ba sibane esimhlophe lesi ayi mkhulu kuzwakala kahle kakhulu kusona lesibane lesi esimhlophe abantu abaningi ke mkhulu ayikho into abayithanda njengenkece abantu ke bayakhuluma ke mkhulu njengakade ngibuza ukuthi kungabe mhlambe lento yezibani iya ngokwesigodlo somuntu ukuthi yena utshelweni noma iyefana kodwa ke sikuphendulile lokho ukuthi ngesizathu sokuthi izigodla zifana namathongo futhi embethe abantu awefana entweni efana nayo le ithongo ningakwazi ukuthi lithi le wena uyosebenzisa umuntu kumvulela into ethile bese kube khona izinto ke sizaziyo sonke ukuthi ke asishintshe eziyisintu ukuthi asishintshe ngifuna siye lapha mkhulu kulesibani lesi orange lesi orange mkhulu ukuthi lesibani lesona sisetshenziselwani lesibani lesi le orange uthi orange before sikeze orange mkhulu awusiqayile simnyama lesi simnyama mkhulu vele esokuthakatha lesi esimnyama hayi sokuthakatha lesi asithakathi phela mkhulu usho kanje mkhulu cha asithakathi phela ukuthi manje umbala omnyama uvesana ubone ukuthi umbala omnyama athi lumkhuba kuphela la akulungile mkhulu ngithi laba athi nabaka abantu bakanzuza uma benze into zabo basimaze ukuhlangana nethonga labo lombala omnyama asithakathi kuphela sisebenzisela ukucupheni nokuphindisela emumva izinto uyacupha uyaphindisela awuthakathi usukucupha awuthakathi futhi uma ngabe ukhona into ongayiboni isibane simnyama uyakwazi ukulayitha futhi ukhulume kusona siyesabeka kodwa ukhuluma uthi hayi nina moya emibi usho ufuna ukusho osukuninkinga nakho akuye ngithi
nakho mina ngihlushwa umne wethu yeah sabathe ukuthi ngiqhu ngapha hayi kuthiwa nangu ubhuti wakho wenza ukuthi ngithi ngiqhu ngapha kuthiwa nangu ubhuti wakho wenza ukuthi sengithatha isibane esimnyama angina sendlini ngaphakathi yeah ngiyaphuma ngentabeni sengenza kokushoyo ukuthakathaka ukuthakatha ke manje yabo ile ngiyakhona ukuthi esokuthakatha sengisibeka phansi kanje mkhulu sime inhloso yami angisilayithanga mkhulu kodwa ngisibeke phansi kanje yeah sengikhuluma ke ngikhulumayo kusona ngikhulume ngithandaze ngithandaze ngiqede ukuthi ngiyafinish bese ngiyacela ukusilayitha lesibani lesi enkulumeni kade ngiyikhuluma yonke ngiyacela ukuthi inkulumo kade ngiyikhuluma ningiphendule kuyona suyasiletha isibani lesi awumthakathile uyocela ukuthi mabe kuyena ngempela omunye umuntu mhlawumbe mkhulu uzothi lento ngiyenza uma mhlawumbe kuumuntu engisondelene naye kuphela noma mako omunye umuntu nje kuthiwa akangilungele angithi kunemgelengwana yakho nenziwayo abanye bakufuna amasimbe entsha abanye kuthiwa uhamba ufike ushaya iqanda lenje kanjelane wena ubeke phansi musu ubeke phansi musu obanye ukuthi wahlele umthathe ekhandlela musu yahloma phakathi kulona usukulwa lapho yeah lelikhandlela leli kunemgilingwane enziwa abantu abanye balifaka inalithi abanye balifaka ama razor abanye balifaka imgilingwane yakhona abanye bathele ngegazi ethile usuku ugila imgilingwane kuthiwa umuntu uqeda wenza yonke imgilingwane oyenzayo thatha mbuvutshike emgwaqweni bantu bahamba abantu bone kuphenduka imoto lapho yile sibandi lesi kube nesinye futhi sibane sikhulume ngaso kakhulu ukuthi uyiphinde emumva isibane esibomvu asase sesingena kusona esibovu lesi esibomvu ngoba omunye umuntu omkhulu uzothi lesibane lesesibovu ngike ngizwe kuthiwe sona isibane sezitha kungabe mhlambe lokho kuyikona yini kuyikhona impela mkhulu siyalwa kodwa ke khona la ngifisa mkhona mkhulu lesi usuchaza lokho ukuthi lesi simnyama naso sokucupha kusuke kugilwa imgilingwane ethile yebo mkhulu lesi ke sibovu njengoba sesisho sithi sezitha omunye umuntu uthi ngingayani esitolo ngifike ngithenga isibane sibovu bese ngifike ngislide ngingasicuphi ngalutho ngifike islide nje noma mhlambe kufanele ngilalele kugobela wami ukuthi kuzofanele ngisenze njani nangu mkhulu wempunga yesintu uhluphekile yeah unenkinga kunezizimshaya akayibonisha ubani mkhulu wempunga yesintu wahamba wathenga isibane sibomvu yeah esitolo wasuka sibeka phansi wasasilayitha wasiyathandaza ngiyathandaza noma ngiyaphahla lokho sukukwenza nje kuumthandazo kunjalo ungathanda uNkulunkulu unene amandla onke noma uthandaze kuthongeni lakini noma wenza kanjani kodwa lokho inkomo usuyikhuluma iyona ebalekile yona sikibalekile ngoba siphindisela yonke imgilingwane emumva sivika isitha siphindisela emumva la usukugadla nala uyagadla lezi bani zombili ishadile zezinto eyodwa but indlela ekwenziwa ngayo lesi ukwasilatha endlini lesi awukwasilatha endlini lesi khathi entabeni fanele uphume naso uye ngaphandle lesi uyakwazi ukubeka endlini ngoba suke silwa impi yakho osuqondene nayo kunesinye isibane emkhulu angikwazanga ukuthi ngisithole esimaroon ngisibone leso nesimaroon ngoba manje uma ubuka lesi sibovu sona ngathi silwa kakhulu nezitha omunye umuntu ngenzela ukuthi uma esitolo omkhulu angadideki efuna isibane sibovu athatha umaroon kungabe mhlawumbe indlela ezisebenza ngayo iyelamana yini isibane simaroon mkhulu nalesibane lesi ugreen bake bathi abantu isibane sogogo esabaluzi mkhulu isibane lesi ugreen isibane lesi isibane bathi abaningi isibane sogogo isibane esimaroon isiyeza ku orange asikhohle orange ya asikhohle wona isibane lesibane lesi kuthiwe sogogo lesi no maroon lezi bani zombili azimsebenzi owodwa sikhuluma ngethonga logogo kakhulukazi umaroon
nalesibani lesi sogogo sikhuluma ngabaluzi sikhuluma ngezalukwazi sisuka sizophembelela inhlanhla yakho asikhulumi ngemali suke sibuyise inhlanhla yakho ukuthi umuntu uthi esemali nje ingoba mhlawumbe bebona ogogo abamphethe ukuthi ibona bamphathele ukuthile wasebheka imali yena kanti isidalwa lesi ogogo abaluzi inhlanhla yakho isuke sibuyise inhlanhla yasezalukwazini beyiletha kuwe leyo nhlanhla leyo. Omunye umuntu omkhulu uzodideka uma uthi mhlambe abaluzi ngoba yena wazi abaluzi twi uyabona? Yebo. Kungabe mhlambe labaluzi esikhuluma ngabo yilabaluzi abanjalo ni twi uyabona? Ukhona umuntu obana idlozi abaluzi abanye abadingi bakhale phezulu. Cishe ngathi nami nabo ngiyadlala mbona phezulu. Cishe ngasho njalo. Yabona nje mina idlozi abaluzi kinalo. Futhi uMaroon mkhulu usebenza kakhulu mayegezwa amanxeba. Kuvalwa izinto ezithile. Asicacise komkhulu ukuthi uma bengiyogeza umuntu makusosilekelela umuntu othile o nangu ushonile umuntu kunenxeba ngeke ngisebenzise isibani esimanje ngoba sona umsebenzi waso vele ogeza amanxeba kodwa asisali ezalukwazini. Idlozi abaluzi leli ogogo ithonga lezalukwazi kungakho omkhulu uma umuntu ebekelwa inkamba zamagobongo kuvuka boyelo ngapha mkhulu asikhulumeni mkhulu le kuzisipane simhlophe phakathi nendawo bese kuza ogogo mekuthiwa kudinga isithunywa mkhulu nesithunywa bese yangena nayilo lesi siblue sesithunywa mkhulu nangu purple mkhulu purple athi mkhulu siyesabe mkhulu kuthiwa wazala umbethe lesibani mkhulu basisebenzisa kakhulu kubantu abanje ngalabo besihlanganise nesibani esimhlophe esiyelo isibani sogogo ngasikhuluma ngaso lezi bani zingasali mkhulu kodwa lesiphephuli siswe sivula inhlanhla yami futhi uphephuli mkhulu asiphinde futhi ichaze mkhulu uphephuli ukuthi uyinkinga kakhulu uphephuli mkhulu kumuntu ophiwe idlozi abaluzi futhi uphephuli uyakwazi uyawusebenzisa. Hayi ngizwa kahle kungakho mkhulu ukuthi ibani mkhulu lezi umkhulu echazile eqaleni ukuthi ibani sibe zigididi zenza izinto eyodwa kodwa manje imibala yakhona ihlukene. Uthola ukuthi ihlukene. Uma unedlozi abaluzi mkhulu labaluzi lesibani siphephule awushiyi ngaphandle asali ngoba futhi siyasiza mwazala umbethe nazo zonke lezi zinto futhi siyakusebenzela futhi. La mkhulu uma bomuntu ukhushulwa sibesicheze ukukhuluma ukuthi likhusha isithunywa la mekukhushulwa imoya kuhlanganiswa imimoya kuhluka ukuthi unethunga lamanzi mkhulu atisale sibandisi uma uzokhushula ingilozi yamanzi kuthiwa unesithunywa esithile sizokhushulwa engilozini yamanzi mkhulu siyamsebenzisa lo mkhulu asimshina ngengozi kungabe mhlambe iyona kuphela umsebenzi lo wona kuphela umsebenzi amenzayo lo abanye mkhulu sakhe mkhulu omunye othi omunye mkhulu wazalwa embethe kodwa bathi ingubo yakhe mkhulu bathi abaningi abayibonanga sesikhathi ukuthi omunye uthi ingubo yakhe fanele ilandela emanzini abantu bakhe basemanzini suke zombule uhlanganisa ithunwa ohlanganisa imoya ezokhuphula imoya especially yamanzi mkhulu la nangu ke mkhulu upink size kupink mkhulu nangu pink ngiyathanda ikhandla mkhulu ayile khandla leli lihle lekhandla ngiyathanda ikhandla mkhulu ngoba mabe ngifuna imali ngempela ke shuthi angithathe le khandlela mkhulu
no Brown uBrown mkhulu ubele nemali mabe kunenkinga nje imali ayisehlangana imali ngenza lokho engikwenzayo cha lo nalo ngiyabashadisa bese ngifaka ikhandlela imhlophe enkulu hey leli nje mkhulu mekuthi into zami zavalwa ithathe imali yangibalekela zabantu ngibamba imali yangibalekela imali yangibalekela ngithatha uBrown kodwa lo uvula inhlanhla zami zonke lo idalwa zakithi ezalahleka engazazi ezaba amambuka zachitheka zahamba thola umuntu wahamba wayimvuka wachitheka wahamba waya kude engaziwa shonapi kodwa njalo evuka kimi ezongipha into ezinhlanhla noma ahamba eyimbuka kanjalo nasi sibani ingakho nomkhulu kade ngibuza ukuthi kungabe ngempela izibani lezi mhlambe zisebenza ngokwesigodlo ngenzela ukuthi umbukelo wempuka yesiTu TV mhlambe onenye incazelo angasizwa kabi ngizwa kahle mkhulu angasizwa kabi ngoba njengoba sibalulile ukuthi njengoba izigodlo zingefani kunjalo mkhulu ngoba nami bekithi mangisibuka impela mina ngibuke uphinki abantu besifazana ngicabanga ukuthi mhlambe umuntu mhlambe othanda laba ngikathi manje osebenzele isibani lesi cha mkhulu angithi mkhulu asiphinde futhi kusemkhulu la sikubuya kancane emuva la njengoba uthi izibani ziya ngokwegodlo omina kusho umuntu uhamba nesilwane kufanele uyocushwa wenze zonke izinto kusho ufaka unqume inkukhu omunye sithi baneze iminyama unqume inkukhu ufaka ama rays ucuphe nayo yonke into akukusebenzisi konke lokho mina ngiyakwazi ukucupha singekho isibani ngingasifanga razor sine sikhona isibani singasifanga razor ngiyakwazi ukuthi mkhulu mabo ukuthi unethu ngelimbe lemnyama lophahla amanzi amnyama ngithatha isibani esimnyama siyasifaka ebaneni zakho sona siyasabeka sona ngoba manje nasimnyama kwenzeke mkhulu ukuthi idalwa zakho azikhanyisela awuyiboni inhlobo lesibani futhi ngiyakwazi ngisiphinde sisenze sibe seyimpi ngedle suke ngenza ngayo isikhandla sedala hlansi isho ngasekhaya komama nasekhaya sobaba ngiyakwazi ukuthi silwe ngaleko kusebenzisa ikhandlela elinjani isibani njani esibomvu ngiyakwazi futhi isibani nesibomvu mase ngibona into zakho ngifuna ukuqhaqha ngenkani ngabe sasifika isibani esimhlophe okanye lesi sogogo esigreen ngithatha esibomvu senza indluzula yokuyivula into zakho ekhanya ngaleko ukuthi sifika manje sizolwa nezitha kodwa manje sizoqaqa manje ngenkani sesoqaqa ngenkani usewazi usisebenzise mkhulu yabona ke manje iyakhona ke lamkhulu ekutheni kuya ngokuthi umoya uholela komuntu osebenzayo nokuyalelayo uthini kunjalo mkhulu ngoba ngempela mkhulu yabona khona izinsizwe zezafika lemphelandaba zakhuluma ngezibani lezi zazichaza ngendlela ezichaza ngakathi mina kulungile ku right lokho ngoba into enayitshela umuntu ngokwesigodlo sakhe kunjalo mkhulu asikuphikisi lokho ngoba umoya wakhe nethongo lakhe lisebenza ngaye lathi lesibani uzosebenzisa lento enethile kunjalo mkhulu lokho kukhuluma njengamanje kuyangifakazela lapho ukuthi iziphiwo njengoba zingefani nazi izibani ngenzeka zisebenza indlela ezahlukene kunjalo mkhulu kuyenzeka futhi mkhulu ufike kwenye indawo kuthiwa nasi isibani bakunesibani esisilver usilver mkhulu bengisathi ngifuna ukuyabona usilver bathe nakho unenkinga into zakho zavaleka chaqa angibe sitheme uvala into zakho chaqa zivaleke zonke sidonse la sadonsa la sadonsa la brown lapha sikhuluma abantu abafuna imali mkhulu eve uphinki lo ya nakhe sidonsa la sizofaka lo sifake lo bese sifaka lo kuthiwa thina lezi ibani zodwa kodwa uma ufika kimi ngicela ngithathe kanje isibani esisilver sisodwa sibahlanganisa bonke laba ngisho nalo usuke ngena ku silver
sibahlanganisa bonke lapha kodwa kusuke kunomthandazo ngisuke ngithi wenze qala kuyima thatha usibane sesilva ususibeka emsamkini okanye egunjini lapho olala khona wena uhlale kulelo gumbulela kulona musi leso sibani silayithe wenza ukuthi kanje iqiniso linye bayafika abantu bakini mina mkhulu kuke kufika umuntu la emphela ndaba athi mina ngaphahla ngezibani ngasebenzisa izibani bese ngizwe mina sengithi usebenziselani izibani lezibani ozisebenzisa wawusebenziselani yebo mkhulu kungabe mhlambe mkhulu ngisuke ngiright yini uma ngimbuza kanjalo kungabe mhlambe lento yezibani iyasebenzela sonke yini mntamkhulu into eyibani ingozi kakhulu futhi yinhle kakhulu kunjalo mina angizikhonzile kakhulu izibani ngikhuluma iqiniso futhi uthi umuntu ukhonzile mayikhonza kakhulu ibani mase ukunikeza isibani kusuke kusho abantu bakho badinga isibani omunye usebenzisa isibani ngoba nakho enolwazi ukuthi umuthi isibani sokuthi nokuthi thona nolwazi lakhe luncane kanti abantu bakhe abasidingi isibani esinje mhlawumbe badinga isibani esimhlophe kuphela nayo ke indaba omunye uthi abashidinga isibani badinge ukuthi nje athathe iglass yamanzi ayibeke phambi kwakhe aphahle kuyo aphahle kuphela khulu ingakho impela mkhulu ngoba kuyenzeka impela umuntu sithi sixoxa naye ngibona ukuthi hayi le ndoda le kwakungafanele ukuthi isebenzise nje izibani akuyena wonke umuntu ongakwazi ukuthi asebenzise izibani enye into omkhulu abantu bathanda kakhulu ukulandela izinto abazibona zigijima enkundleni yebo ukuthi mawuphahla uthatha isibani esiyelo esimhlophe esikuhlaza esibovu azithathe na umuntu engazazi ukuthi zisho ukuthini ngizwathe mkhulu wezwe lona leyo nto manje igcine isimnikeza umngozi engasakwazi ukuyibona impendulo ekufanele ukuthi ayibone ngoba yena uvele wenza into engacaciselekile ngayo ukuthi leyo nto usuyenzelana bese abuya azogxeka ukuthi into ethile ayikho ayisebenzi ngayenza mina ngangisiza kanti wena kwangavunyiwe ukuthi wena sebenzisa leyo ndlela ake ngithi mkhulu akusikhulume mkhulu lento siyitshontshe kancane qala mkhulu ibani zingekho kunjalo angithi bekuthiwa bekushone umuntu kuthiwa imani before uhlala etshalini mekwakhishwa usuku lakhe bese nibeka ibani lathi ibani zakhe nakho umkhulu emandulo ibani zazingekho sasenze njani mkhulu ngesikhathi sasendulo omkhulu izibani njengoba zazingekho kwakukhanyiswa mkhulu makufanele kukhanyiswe ngizwahle mkhulu uma kuthiwa mhlambe sekushonile angasekumpisholo phansi uthatha iziphevu yebo mkhulu kube izona ezikhanyisayo ngizwahle mkhulu kwakuba njalo kwangathi emini ngona kusemini kuthiwa kuzobe kukhanya iziphevu kwangakhanyiselwa lo selele mkhulu kwakhanyiswa ngoba sekunjani sekumnyama kodwa mkhulu sesinemkhuba yokuthi asikube kumkhuba kunjalo akuyona indlela yokwenza yokuthi uma ngabe ngifuna ukukhuluma nabantu bakithi kufanele ngithole isibani njani isibani esiphuzi abantu asibele mkhulu kubhlungu khona ukuzokhuluma ngoba nami ngiyithi umuntu ufuna umuntu ukuthi kunjalo kodwa ngoba sithi asizane sincedane la abantu bakithi abasidingi isibani esinje wasichaza lesinje abantu bakithi bayakwazi ukungilalela uma ngikhuluma nabo ngokunjalo ngoba ngiqonde ukuthi ngikhuluma ngithini emsamu wakithi akuyiqiniso lokho umkhulumpunga nje mefuna ukukhuluma bakiwo bafuna abantu bakubo akadingi ukubalayithela ukuze ayisho ngathi ibani hayi zivumile njengoba bekhanya nje hayi zivumile shuku bakhanyele bona cha akunjalo ngayilathi ibani kodwa kujike kufane inkulumo ingezwakali inkulumo ingazwakali
kusymbolize inkulumo athi ngizoyikhuluma lokho. It's a symbol yo inkulumo engifuna ukuyishela la mase i-mentality yami nje umqondo wami usuyangitshela ukuthi kahle kahle shuthi bayikhanisa ibani zami nje shuthi yonke into bengiyikhuluma bayizwe nje obinjalo kukhanyile kubona. Ukhanyisa kanjani kumuntu othi kume efika kuwe ngephupho athi kumnyama kuye. Ngoba uswe nenkulumo esozoyikhuluma kuwe usuke ungasasidinganga ke isibani ke thola kuba kumnyama nje yipi imbangela eyenza ukuthi kuze kumnyama endleleni yakhe. But ngenxa yemkhuba ngenxa yemkhuba engathi sikuyisiko impilo yokuthi njalo mesenza izinto shuthi kufanele sikhanyise yibani noma kusenza izinto shuthi kufanele siqhumise impepho ukuze ivuthi impepho sihambe iphunga lempepho ke lishuka phezulu sithi hayi ke sesikhuluma nabo ngempela ogogo ke sesikhuluma nabo impela ogogo ya shibazwile hayi izwile impepho hayi ngivele ngezwa kunyuka amandla ngasamula ibhadi chabo asilungiseni kunjalo lomhlophe ngoba nomkhulu kuyenzeka ngempela omunye uthola ukuthi athi manje mangenza umsebenzi mina ke ngichaza kakhulu kulezi zinto ke ezithinta wona umsamo ukwenza komsebenzi mefika umuntu athi mkhulu ngimise ziphi izibani ngibone uyazifuna umuntu izibani ufuna ibani ngibona uyazifuna nakuba ukuthi enkulumeni yami angisho ukuthi ifake isibani esithile kodwa ngibona ukuthi ufuna isibani ngoba ucabanga ukuthi masingekho isibani bakhohle mkhulu ukuthi ngempela umuntu mesizwa esizwa umkhulu phela uma ukuthi uthe kumina angithathi izibani into ekhulume kuyena ukuthi angithathi izibani akusho ukuthi bonke abantu kuzoba njalo sokhuluma ngebani kunjalo lithi cela amakholwa esibani sami siyavutsha njalo emoyeni asivuthi lapha esuke sibekwe khona khulu asicorrect futhi lento le asikhulume siyibeke ngoba siyayicorrect sichaza ukuthi thina sazi kangcono kancha akusikhulume nje mkhulu ukuthi abantu bakithi nabantu bakini asiqonde indlela abebenza ngayo abantu bakithi kophewa okanye komwelase okanye kongcobo okanye kombanjwa ukuthi kahle babenza kanjani izinto ukuxhumana nalabo sebalala kwelamathonga ukuze singadideki nangelodwa ilanga sithole sibeka amakhandlela egcwala umsamo wakithi those sibeka inkukhu seyigcwala kuphi umsamo wakithi sihlengisa inkukhu uthose sihlengisa itshitani kanje sithi imbuzi ngamanye amazwi emsamo wakithi ngoba sidideka ukuthi kahle indlela abenza ngayo abantu bakithi yenziwa kanjani ukuchakathaka okwafika nabantu bala abeqhamuka khona bafika nemigilingwane nemilingo yabo besebenzisa izinto ezithile sathuka nathi sivika izimpi ngazo izibani sesivika izimpi ngazo lezi zinkukhu lezi sivika izimpi ngazo lezi imbuzi sivika izimpi ngazo lezi zizimvu kanye amagusha sesivika izimpi nanoma ingane futhi sivika ngayo ngoba silwa nempi esigadlwe ngayo kodwa nemimoya manje suke sesigadlwe ngayo kodwa akulona isiko lakwambanjwa akulona isiko lakwangcobo akulona isiko impilo lakuphi lakwaphewe okanye isiko impilo lakuphi lakwamolase yinto esihlangana endleleni yokuvika izimo ezithile esihlangana nazo endleleni mkhulu uyabona mkhulu leyo ngiyayithanda kakhulu ingakho kade siqala ngibe nombuzo ukuthi kungabe izigodlo uma umuntu ethola isibane esithile sizosebenza ngendlela yalelwe ngayo noma ziyefana indlela ezisebenza ngayo kodwa ke lokhu kokuchaza umkhulu kuyangivezela ukuthi njengoba vele izibane kungasho ukuthi ziyisiko kodwa ziyimkhuba ethile eza ngenhloso yokuzolekelela ukukusiza ezimene ezithile zasekhona mkhulu asingageqa amagula mhlambe elakho nje lokuphetha kumbukelo wempunga yesintu TV lingathini mhlambe ukukhuluma naye mayelana nazo izibani njengoba sesichaza ukuthi akubona bonke abantu abokwazi ukuthi basebenzise izibani akusho ukuthi ngoba usuzwile ukuthi lesibani sisho ukuthi lesi sisho ukuthi sokuthi wena gijima ke manje uhamba uyozilanda cha akusho futhi ukuthi uma ufuna ukukhuluma nabantu abadala ukuze ukwazi ukuthi uxhumane nabo shisa impela uyazi kwafika omunye umuntu omkhulu lempela ndaba amen mkhulu
uma efika ngamtshela ngithi hawu uzohamba uye kokhuluma lapha uzoya kini esibayeni ufike ukhulume nomkhulu bakho khulume kanje nakanje nakanje uthi impepho ngiyishise impepho ngithi angishongo ukushisa impepho khuluma nabo mawusuka lapho bese uhamba endlini ufike ukhulume futhi nakhona ungayishisi impepho uthi manje mangayishisa impepho bazozwa kanjani ngithi mina uma ukhuluma inkulumo ebhedayo ulithuka ithongo bese liyakushaya usukuyishisileni impepho lokho kukutshela ukuthini lokho abantu abadala kusho ukuthi bezwa ngoba nakushisa impepho anjalo noma impepho ungayishisanga abantu abadala bayakwazi ukuthi bayizwe bakudlalele kunjalo mhlambe ke mkhulu sesiphetha nje ungaluleka ukuthini mhlambe mayelana nokusetshenziswa kwazo izibani mhlambe abantu ngabakhuthaza kanjani ukuthi izibani zingakwazi ukubasiza njalo njalo akwesikhulume phela sichaze mkhulu le yezibani lento yezibani mkhulu nje bese siyachaza ukuthi uma buye lapho yekhona wafuka watsho indaba yesibani lule sisebenzise yeah uma ufike kumkhuluphewa wafuna umkhuluphewa wakhipha lesibani ulungile sisebenzise kodwa asichaze futhi izibani zimkhuba nje kunjalo hayi kunjalo sifana nayo inzilo lokuthiwa abantu abagqoke indwangu ezimnyama bagqoke ezihlaza bagqoke nani kuyimkhuba ibusiness ethile kodwa asigcizele kakhulu ukuthi ke asinagxeki kepha asakhane yebo angihambe ngothola injula umuntu akazi ngomlando wakubo kunjalo akazi ngempande zakhe thala noma uthola into oyitholayo hlehlele emuva uyobuzwa kwabadala thola ingwevu zakhona noma izalwane zakhona sokuchaza kabanzi ngomlando wakini ukuthi babenze njani abantu bakithi ukulungisa izimo ekhaya siyabonga mkhulu udlamaningi esakeni mkhulu mbukelo mpunga yesintu TV asibonge kakhulu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi udlulise nawo abanye ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo olukhulu sengiphethe nami ngimpunga yesintu izibani lezi bafowethu njengoba nazo ukuthi ziyinto ewumkhuba azifani nembeleko okuwukuthi imbeleko yona iyisiko indlela yokuyilungisa imbeleko indlela eyodwa indlela efanayo ukubona bonke abantu abampisholo kodwa izibani ngesizathu sokuthi ziwumkhuba isigodlo nesigodlo singakutshela okuhlukile kunaloko kade sikusho ngoba vele ziyinto ewumkhuba umuntu nomuntu owelaphayo ukalalela umoya wakhe okanye alalela ithongo lakhe okuwukuthi leso sibani lo muntu amsizayo sizosebenza ukuthi senze kanjani ingakho ke mbukelo mpunga yesintu TV ngithi angikunxuse futhi ngikukhumbuze ukuthi indlela izibani besizichaza ngayo iyona indlela esikholelwa kuyona nathi namathongo ethu asembele uma wena wathola enye incazelo kwesinye isigodlo akusho ukuthi lowo muntu wayichazela ngendlela engafanele kodwa wayichazela ngendlela yethongo elikhulumayo kuyena ngethongo ekuyilona lakade likusiza siyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga